Ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission hakajing trailang bat ka office jong Deputy Commissioner Ribho District kala penlong ya ka awareness program bat ka workshop halor ka jinge jong kinong penonkam ya ka laj hapo ka district ya ka ne ka program la penlong ha NSCA Indoor Stadium ha ka arpulaiterik upna jeliu arjar khatpra ha ka ne ka singi upa WMS Pariat ubde chairman jong ka MSERC ulalong kum ukongsan haka jinge dan lang jong ikong dipawa ibade i additional deputy commissioner jong Ribho district kong Felicia Lakyang ibade i BDO jong umsning CNRD block ikong El Kharkongor ibade i chairperson jong CGRF iba Sylvester Mansong ubade urangba shnong jong nongpo propar uba SJ lalu ubade u ombudsman ka MSERC uba M Khongla ubade u CEO jong ka Western Circle ka MEPDCL umyam bat kwe de ki officer hakane kasing layok kejingkren na iba SJ lalu ikong El Kharkongor kumjuru na chief guest uba WMS Parian kibala batai pensyai halor ke rukom penunkam ya kalaj bat kumno banbu ya kejing ujor halor kejing syem jing e kum kinong penunkam ya kalaj monggo district karena kenal before saya karena ya clear ya kami before secretary of government bagi apa nama Minister Dewi karena semua perlu tahu kan saya yang berpikir dan berasal dari yang district country house dari Pakistan di sekolah yang jadi jujur yang dijual pada mistik haji tor pada siapa hasil mistik berjual pada kalau dijual yang dijual pada mistik dijual pada Commission
Ban pensyai susu ia korkom bu jing ujor syakitanat badikmi layo ia ke drama lengkot na ke St. Paul Higher Secondary School Nongpo bat kumjuru na ke LJ Film Studio Nongpo.
Senang beli. Ini wajan ya. Apa betul jangan tak kali kalau cuma. Beli you tak betul. Bukan jangan orang pada exam saya kan thon ni. Kalau fail ni tak fail lah ni siap ni. Tem yik ti jong am cha ka pek ni tu ben ta gawan kun ne tem banga kun thori kong chu kun ban jayu don bang nang mut ta baring lain na thori kong ose kun thori ni ta pa mel ta boleh gini dia. Peningkan langsung. Kembali.